Ndagitari Sarah Clemi uria ni mutongereria wa na kinya muthomi kuma Tigania West na ugite antu batere kumeneria ekuru bonthe kiri utongeria ni untu bwa kuthukia kwa mwaki. Hakiaria Sarah augite antu batere kuregana na utongeria bwa ekuru akiuga ni bambiritie kumenerwa kumania na utongeria bwa Gavana Kawira. Ugite baingi ba ekuru ni atongeria bakubwira utongeria bwa mugongo na batere gwikirwa gikabone kimwe bari bonthe mukirimithika nwe wina nteto iji Meru itwendane ukethea kwibyo turi batwe ni kuthurana wona community ingi muntu waina thina kabatura ba mu protect Imerio Ndagitari Sarah Mwakiuna Clemi uraitikene muno ya nte urawite kinya kethira utongeria bwa mwekuru kaunti Meru bwe sulusulune ekuru beno menyo bwa kwatela twanya totongeria na kurita ngwebo ya bura kubati inya kwethira utongeria bwa ekuru bo magwerwa bwina kathina ana ciaca icietete ndienda kuwa mwekuru endo wigwa omba gurwa makaria gathikirwa na rwame na tu tukarwamana na bonthe baba wiciete bakwenda leaders no ntunia yetu ni okuri ekuru bothe twina leaders baba ingi kenda Meru itatua kwira wa mantu yo utongeria botibu bweya utongeria bukariho na twina antu bombe gya kurwama na abu arume ndendo bwira atiri mwekuru urairita arawa na kwenda utongeria no bukari rwamaneni nwe takwiwe butiche ketha muntu na rwamaira butongeria bwa kanisa bweta bubweya akarwamire kundi bwahita bubweya bwa mwata mbarure atitongeria Meru bonthe so tukeya kuimena twingwa kana tumenethwa ni antu bange antu batwarakia batu twithe twikira wetu kwira wakanyilika ina kwi mwene amwe na bona rombete kuru barabara ona twanya tu kurita ngwena inya yonthe na kona ni obu mwekurombo ya ntomurume kana kinya nkurukie ntomurume itwithe tukimenya kintu kitawa competence kana kuomba kurita ngwe wathimirwa muliko uturia muliko yoku yote mwana mweye kana mwana mwari kuri moturia muliko bwinthe bwithimo na muliko yora buturirie so ngenda kuwa na twathurwa itwithe tukimenya tutithurirwe ni acore betu tuthurirwe i family yetu tuthurirwe ni antu bonthe bira itawa inclusivity waere mutongeria we mutongeria wa bonthe uti mutongeria wa bara bakuthurire kana bara bate akuthurire na ninda thurwa ndi 2027 iri antu nkabonia example ya bwantu batongera kwa na bwantu bandeliver when they are united na bakinclude every talent and skill we have kwithira our governor the IAA with a impeachment kana impeachment motion wira mwingire tikuonania women leaders ibabai ikuonania there is a challenge in leadership especially in women that we need to be mentored to overcome. So in Korea leaders ba ekoroba Meru bakarande batubanganie batwire na ate atombekia kwebela thinene era ikaria kayone yo yete kiotongeria bo ekoro because kwebwo twita kinyana bani ni ba okora bakira otongeria na Meru igachia mwekoro mutongeria in future nte ura kinya kurombetike mubunge wa ekoro kithurano netwetete arete gitara kuinga kigomano kia Mauritani kintu kimbithi kira kia bangi TV tintere chela chathurio na rainyletio batu bwasiewa atiatikana. We have learned a lot. Also I have mentored the young stars, we say the young generation, concerning their talents and sports, how they can defend themselves, and also I have taught them they have the potential and they should be confident enough to outshine their talent. Ito support amantu amaingi ya community na twina na baba ingi batu support nyaba sports twina mwano itawa mukonene Penina i cross country runner wa kuuma Mweronkanga ibatu tumusupporta ni untu bubweya munorera mwana weta ku represent Kenya ome nake ya nakariria bangi Kimeru ibwega muno nontu bau bangi bakumenya batena limits kinya bono bakinye kuraya kuona ana ibaba ingi muno baina talents kaba waachia woba sponsor na kaba waachia woba turio mebone kana baina talents Kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.